O te fie lava te whaatala whātou ele pa ia lo tātou. Te no umala au whaafonga ele isi foi nei whaapoponga nisi o Tala e mea lo te tupu isi o tātou te no i Sāmoa. E tomu atu e tātou telefou e le urua i aso o le usuia i ala fontanga le ka le si e whakasā i lona lau mua i mālua na tofia e le whaafeangainga toia ine ya Reverend Elder and Fatu le Sā masui te whono mo le whono tele o le neito sanga lua whelua sa fulma le lima. O le sunga le whaafengenga ia e Sarah awatama e Sarah o ia le sa tau aveina lea to whinga mi tai o le aso lulu le vai aso le nei o le ano ia ele whaase e ane le vaenga o i lantou ua malo lo pensione. Po ia le wha moe le wha i unga le vai aso nei le whontanga le ka le sia o le ase e nei loa le sunga le whaafengenga ia le sa le to whinga o le te whono o le fontele le ka le sia se o atu le isi fontanga le ka le sia le tūsanga fau luafe lua se fulma le ono. O le atu i titia le se le ne whaaluina e le tāpenanga o le whailungaina o le tūtu o tasi o le tātu tinuu e le atoanga o lona ono se fulma le tōlu tōsanga le māsina fau. Na whailua e le sui te whono le komiti o tāpenanga e le whailo inga malau Tala e vaisi maua lulungo se le ni sa whaanganga mai e pākete le malo mo tāpenanga o tūtu o tasi nisi o tūsanga o mawhae o ne iei o na ese senga mafua anga. Ta inga, luaf su lua i kako limas fu tūsanga. E le owa ma le lima me di onga whaati noi. I ma koke mantua vo i tato umare sa iai. Ia o se pon kalame te le. Ia le na fui pon kalame. Ia whaasoro mai le i tūsanga. E average a pe a whape i kulanga i whawhiafianga. Bayang whapenga. You're looking at 500,000 or a little bit more. E au tūsanga la lea i le onos fulu. E owa ma le miliona. Sa allocate i whaatinoi ngā fui pol kalame. E a mankua mai. E kausanga a koa sa whaatinoi. Ia, e whape ngā la le whisuisuia i vaenga ese. Ia, over the last 2 years, kai pela o last year, ma tūsanga nei. Ia, ua reduce fo i le. Ia le amount o tupe, e mo mia on whaatinoi. Ia, no tūlanga i le whakaokonga le uta o toi pol kalame. Tara wai o nolo whaia ngā ruenga whaaleleia i le mo te whono o le pāne mene mulinuu. O le ale ma whai on whaatau nuu o na sauninga māsani ma pōrkalame umai lea noa whanga. A o le ato e whaame i mai i luma maoto le māloi matangi a le lua. Pe foi o na māsani e nisi o tausanga o mawai. O le pōrkalame foi na whai loe le tō whaanga Philly Shem leo. E palasi le aso mua i le aso saa. O le aso leo le ate tala alo i e nei le sauninga alo tu whaapitoa. E whātou teia le malmalo le ka le sia katoliko i muli whai. A o sauninga ma sa vari whaalo alo, o le a whātou langa le mai le tūlai whai le waweao le asonga fua e mai e le tūlai hiva. E le ona o le tau o waila au e lua i olo whaongai na lalulangi, e tineia pe te e atuai i siama o le whaamai o le fiva pōna aivi po le dengue fever, ai o mafua angane na whaelo mai, e le sui o Fesasilio soifua maloloina, tanga loa Robert Thompson. A le mea foi lai le whakua ngā i le kemi o ngā, e le whakua ngā le kui whaakingo kemi o le pepesi se tanki. O ngā e whaingi, e ke le ulanfore le pe e whakikele i ngā i a unga o le whaama. O le kemi foi le kulanga foi kui e lua, ma le kasia le kui, o lai e le kulanga foi le consider e o whaonga mo kākawhe malangai. Kākawhe malangai. I pia whape o iakungu fo ia la pepesi e le tanki. O le kuila le ngai e whaanga e laku whai. Whakali mo le lua vai aso e malanga. E travel. O le si kui ia le whainka o le si kui. E whai mo mualo, e shaki mo mualo koko. E shaki mo mualo koko. A whape shaki a pulo koko o lai wailoa whamaungia langa a fia le tanki. Ia e le whai lo kui. A whape whai aku e kele o yesef kula whape saya ia whaka whaila e le kui. So e kele ala ngā ruenga whaakingo. Whaka whaile kui ia au.
puinga e lua ia available le laulangi le kemingi. So o le whawhikau ke lea langa o kulanga i pui mai le o whaupuinga i le kemingi le kulanga lea. E whamaumongo i lato wā fia i le tenki whiwa le soifua marolo i na le teimile nei. O lo le lifa lava i whana witi mai le se fulu i le se fulu ma le whātau sanga le mātutua, a e tō tasi wa whaamaunia wa mali wai. O le asolu se fulu ma le wha o le māsina fōa iuni, o le avala awa le whaamsinonga le mata opo le tamai tau peristene o le so se lau tu Tala i Sāmoa, langi keresoma, le ua whaamaunia mai le komisina o le tanga ruenga leo leo, o se tala nei e tūsia i lunga o le pepa le tala mua, e whaasanga i se Tasesa avea mamalu o le malo e le o toi ngalui ai le temile nei, e whaapea nā ngā i lea o mamalu o le malo, e tā pāla na vesoa soa ni i se tasio mata opu sā fiai, mai o le tala tūsia na whaurwaila na tangi, ma ua whaamaunia mai le komisina o leo leo, mo whaamaunia le mōrianga i tasio le whia leo ni whaamtalanga e whaaleanga i nai i le tamali anga o se tangata, mai sa ia fautua ina fo i le tamai ta i alangi, e anga ia whaia se whanto i senga, pe ta ina whae lole tamai ta i peristene o le asosi, wa mai o ia tali i o e le sasi o se vaenga o le tala tūsia, mai o lona i o ina lava lea o le mōli anga. O tala fauia mai sa mō manuia tele ni yaso si o tātou tanu pele, whasoi foia.